Prijatelji, već svako dobar dan, ja sam Dragozet i danas ćemo pokušati... Čekaj, gdje? Eno tamo. Ako gledajte dalje. Danas ćemo pokušati klasik. Kako uspjeti s bicikl uz brdo. Nemojte otići nigdje, bit će zabavno. Znam. Znači da se popete, treba bicikl, naravno subjekt, glavni dio radnje i trebate vi, konj koji tegli bicikl uz brdo. A i brdo vam treba naravno, jer šta će vam konj koji tegli bicikl ako nema brda? To je sad malo pitanje, da? Znači, prvo, kočnice sam stisnute, podnožu ste brdašice, pustite. Idete, pazite da napadnete, jer će vam se prijatelji za kamere toliko smijat. Idete dalje. Ide. I samo sekundu. Sjedite na bicikl, stisnite kašice. Malo, svak sekundu ovako, da se odmorite i krenete dalje. I onda kad dođete na odredište, kad ste se uspješno popeli uz brdo, idete do prijatelja s kojima ste se trebali naći. Koje su ste stavili na cjedilu? Mamo. Kevitom. A, znam. Aha, daj. Stisnite like, share, subscribe ako vam se video svidio. Do sljedećeg gledanja. Vidimo se.